جبر ku rewşa awaran li Herêma Kurdistana Iraqê nel astekê baş e û beşek ji malbatên êzdiyên Şengalê mêr di xêzanên wan de nemayîne ku karken û pêdawîstiyên rojane bo dabîn ken. Lewma nûke diyardek heye û gelek ya berbelav bûy. Li ser karkirina keçan li xaringeh û nanpêjiyan û gelek cihindin. Sozan Şengalî rojane zêdetirî 12 demjimêran kar ketin bi kojmê 12,000 dînarên Iraqî. Evê keçê du xwîşkên wê çekdarên Daeş kuştîne û egerê karkirina Sozanê ji ber wê çendeyek û malbata wê çi daha teknîne û çi kesên wesa nemayîne û karken. Lewma 8 kes cavereyî destên Sozanê dikin. خلقي شنقارة يعني معاورنا إيش محتاجي وقامتنا شغلك باقي جامتكين وكعالم جرادية وش محتاجي عمتنا شغل الكارستا شنقالي سي هشت روجا بني الدخوشكي من داعش كشتين مجازش خرج شغل توقع زلامة ما فرقيني نتيك إلي خوبي بالشغل عادية شي زلام بي تشكا بي اشتاقي عادية شغل شرفة Her wesa ew keçên kartken çi cudahiyê navbera xwe û mêran da nabînin û şiyanên baş hene û her çende bi bihayekê kêm û demjimêrên gelek zêdetir ji pîverên süruştî kar dikin. Belê di necarin û çi rêkên dînînin. انهم يعني الاشياء الفيدرينا بس عملنا شغل معيشتها مالا منابي بس يعني استعمال شغل بس تاز معيشتها أخش كبرايت خو بقمو بابي مش كيري شغلة كناية وبعد دكتورة هاي أنا ساعد شيء يعني تشتموها خود السيدة ساعتها ساعدنا هي سبه استيما تساعد دهي شيء بس شغلة وجهتا متشنا مال بيجا وهالردي مسا يعني روجك عتلد نمو وأرزان جي متشغلن بس أتا معيشتها مدبوها Her çende li zorbeyî welatên cîhanê karkirina keçê tiştekê süruştî ye belê ne wekû evan keçan ku zêdetirî 12 demjimêran karken û bi kojmekê gelek kêm hemî pêdawîstiyên malbata xwe pêdavî nekin. Belê ev çende derencamê nebûna derfetên karî ye li kempên awarên Şengalê. Kawa Emer Dengê Emerîka, deşta Mosul.